yacu, ikipe y'abanyarwanda, turi abakunzi bayo. Ekipe ya Rayon Sport na Kiyovu Sport bageze ahakomeye cyane ku rugamba rwo gushaka umwanya wa kabiri ushobora ndetse kuzatuma umuntu umwe muri abangaba azasohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ubwo ni nyuma y'uko ekipe ya Rayon Sport itsinze ekipe ya Bugesera ibitego 2-0 ikagira amanota 55. Ibintu byose byahindutse mbere y'umukino ukomeye uzayihuza na Kiyovu Sport. Ese wari uzi ko Kiyovu niramuka itsinze Rayon Sport ishobora guhita yirusha ikayambura umwanya wa kabiri? Amategeko ya Rwanda Premier League yamaze gusobanurwa kandi ibintu bishobora guhinduka mu buryo butunguranye. Uyu mukino rero ushobora kugena ikipe izahagararira u Rwanda muri CAF Confederation Cup ndetse ikanabona amafaranga arenga miliyoni 206 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni umukino rero urimo intambara y'icyubahiro, guhatanira Afurika, amateka mashya, igitutu gikomeye ku makipe yombi. Muri make Rayon Sport irasabwa kudatsindwa kugira ngo igumane uwo mwanya, mu gihe Kiyovu Sport nayo isabwa gutsinda gusa kugira ngo yandike amateka mashya nyuma y'igihe kinini. Ninde uri bwegukana uyu mwanya wa kabiri? Ese ni Kiyovu yabiri bukora ibitangaza? Ese Rayon Sport iraza gukomeza kwihagararaho? Ibi byose nibyo tugiye kureba. Reba video yose irimo ibisobanuro birambuye, amategeko yose ari gukoreshwa, impamvu uyu mukino wahindutse nk'umuriro, ndetse wenda nk'umukino wa nyuma ibi bishobora gukurikira nyuma yawo. Icyo ngusabye ni kimwe gusa, wowe kanda like, urebe ko wakoze subscribe, niba utarayikora uyikore, ubundi mwinjize muri iyi ntambara y'abakeba b'ibihe byose hagati ya Kiyovu Sport ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Uretse ko mu mupira w'amaguru hari imikino ibisanzwe, hakaba n'indi mikino ihinduka intambara y'icyubahiro, amafaranga ndetse n'amateka. Uyu munsi muri shampiyona y'u Rwanda ibintu byafashe indi sura ku buryo abakunzi ba ruhago badatuje, imitima ikaba iri gutera cyane mbere y'umukino utegerejwe na benshi. Nyuma y'uko Rayon Sport rero itsinze Bugesera ibitego 2-0, ibintu byahise birushaho gukomera ku rutonde rwa shampiyona, aho Rayon Sport yahise igera ku manota 55. Inkuru rero ntabwo irangirira aho, kuko Kiyovu Sport ifite amanota 52 kandi isigaje umukino umwe gusa rukumbi ushobora guhindura ibintu byose. Uwo mukino rero mutumva tuvuga ntabwo ari uwundi, ni umukino Kiyovu Sport igomba kuzahura na Rayon Sport. Abenshi babyise finali itarigeze ivugwa, abandi bati ni intambara y'umwanya wa kabiri, ariko ukuri ni uko uyu mukino ushobora kuza kugena ikipe izahagararira u Rwanda mu marushanwa nyafurika CAF Confederation Cup. Ese ibintu bimeze bite? Niba Kiyovu Sport igomba gutsinda ekipe ya Rayon Sport ku munsi wa nyuma wa shampiyona, amakipe yombi azahita anganya amanota 55. Aha ni ibintu rero bitangiye gutera urujijo mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, bakibaza bati ninde uzahita abo wa kabiri ko zizaba zinganya amanota? Hari abatekerezaga ko harebwa ikinyuranyo cy'ibitego, abandi bati ni umubare w'ibitego ikipe yatsinze muri shampiyona yose. Ariko ibisubizo byaje gusobanurwa neza ni ibi. Amategeko ya Rwanda Premier League avuga ko iyo amakipe anganyije amanota, mbere na mbere harebwa amanota amakipe yakuye mu mikino yabahuje hagati yabo mbere yo kujya ku bindi bipimo. Ibi rero icyo bivuze ku mukino wa Kiyovu na Rayon Sport, bigaragaza rero ko uyu mukino ufite uburemere ndetse budasanzwe. Ariko amakipe yombi amaze kujya hanze avuga ko amakuru rero amaze kujya hanze avuga ko Kiyovu Sport niramuka itsinze Rayon Sport ishobora guhita ifata umwanya wa kabiri. Ni inkuru yatumye rero abafana benshi ba Rayon Sport batangira kugira impungenge, mu gihe Kiyovu Sport yo batangiye kubona urumuri rw'icyizere. Ariko se kuki umwanya wa kabiri urimo kuvugisha benshi? Ubu si icyubahiro gusa, hari amafaranga menshi rero ari kuvugwa. Ikipe izarangiza iri ku mwanya wa kabiri ishobora kuzabona amahirwe yo gukina CAF Confederation Cup, amarushanwa akomeye cyane ahuza amakipe akomeye ku mugabane wa Afurika. Si ibyo gusa, kuko
iyo kipe ishobora no kubona amafaranga arenga miliyoni 206 z'amafaranga y'u Rwanda. Tekereza ayo mafaranga nawe ko hari ikintu gikomeye ashobora gukora ku ikipe. Abakinnyi bashya, umushahara mwiza, imyitozo mishya, ibikorwa remezo, ibintu byose bishobora guhinduka. Niyo mpamvu umukino wa Kiyovu Sport ndetse na ekipe ya Rayon Sport uzaba atari umukino usanzwe. Ku ruhande rwa Rayon Sport rero ubutumwa burasobanutse, twemerewe gutsindwa. Ni mu gihe ku ruhande rwa Kiyovu Sport nabo ubutumwa bwabo ni bumwe gusa, gutsinda cyangwa kunganya. Abafana batangiye kubara amasaha, abasesenguzi batangiye gutanga ibitekerezo, imbuga nkoranyambaga zikomeje gushyuha kuko buri wese azi neza ko hashobora kwandikwa amateka mashya, Kiyovu Sport ikongera igasohoka. Ese Rayon Sport mama izashimangira ubunararibonye bwayo mu kugumana umwanya wa kabiri? Ese Kiyovu Sport izakora ibitangaza itsinda umukeba wayo maze isohokera u Rwanda nyuma y'igihe kinini cyane kirenze imyaka 10 n'ingahe? Ibisubizo byose biri mu minota 90 gusa. Ariko ikintu cyo abantu benshi bamenyaho ni kimwe, ntabwo ari umukino usanzwe, mbese ni intambara y'amahirwe, amateka n'ejo hazaza.